Ndza mi perisa vamakwerhu hi vito ra matimba, vito ra tata wa hosi ya hina Yesu Kreste, aleluya. Loyi a vulavulaka na n'wina i Bishop Daddy, ni karhi ni mi welcome vamakwerhu. I karhi hi ya vulavula rito ra Xikwembu swin'we. Na mi amukela, titweneni mi amukeriwile. Hi ta va hi ri live aka Facebook na le ka TikTok hi nkarhi wun'we. Loko a hi ri professional swi vula ku a swi ta tsakisa nyana, so ni khomeleni vamakwerhu. Foni leyi ya hala ka Facebook yi va ri yini va swi vitana yini kambe leswiya a yi kombi kahle, se nga ku leyi ya hala ka TikTok ya antswa nyana, mara nga ku yi fike yi ndla swin'wanyana na yona namuntlha. But a swi na mhaka vamakwerhu, lexi kulukumba i rito leri ri fanelaka ku ya twala. Na mi amukela, and then ni karhi ni kombela ku mi nga rivali ku ya aka YouTube mi ya subscribe channel kumbe user ya ka YouTube Bishop Daddy Maluleke, then mi like mi subscribe loko swi koteka mi pressa a notification button. Ni karhi ni kombela ku khomeriwa hi ku rhandza ka mina a ku ri ku hi 6 o'clock tidyondzo ti fane ti ya nghena, se ni khomele swinene vamakwerhu. Ni tirha hi patu, mara ni twisisa ku ri ku rhandza ka Xikwembu i ku ni ta nghena aka nkarhi lowu, leswi vulaka leswaku ri nkarhi wa Xikwembu i nkarhi wa right. So na mi amukela vamakwerhu, a hi nga ta teka nkarhi hi yisa amahlweni dyondzo ya hina leyi a yi ri kona aka sermon leyi nga hundza, for sure hi wa vumune, laha a hi karhi hi vulavula hi ku mina na n'wina hi nge vi ensinya, mina na n'wina hi marhavi. Laha a hi karhi hi kombisa ku ri mina na n'wina hi nge vi murisi, hi ta va hi ri tinyimpfu. Hi ringete ku yi tlhantlha hi tindlela ta ku hambana, yanani aka YouTube mi ya landzelerisa mi ta yi twa mhaka leyi. Mara leswi a hi kombisa swoho a ku ri ku loko hi pfumela aka Yesu Kreste hinkwenu hi hundzuka vana va Xikwembu, leswi vulaka leswaku ri loko hi vitaniwa vana va Xikwembu swi vula ku ri hi tinyimpfu, ku fana na Yesu Kreste as a ri n'wana, leswi vulaka na yena endleni i ve nyimpfu, mara a hundzuka murisi hi mhaka ku marito lama a va ma vulavula a ma huma aka tatana. Swi vula ku loko a ku ri hi mina nsinya n'wina mi marhavi, swi vula ku hina hi nga tshuka hi va ensinya loko ho fika hi byariwa from the beginning, hi byariwa hi mbewu. Se hina loko hi byariwa hi mbewu swi vula ku hi byariwa hi rito. Mi ta tsundzuka loko a ka hlamuseta timhaka ta muhaxi ku ri mbewu leyi nga haxiwa i rito ra Xikwembu. Se loko ku ri mbewu i rito ra Xikwembu swi vula ku byariwile, ku byariwe rito aka hina, leswi hi endlaku marhavi still. Ku ri hi nge koti ku hi tikuma hina hi ri ensinya, hi ta tshama hi ri marhavi as always, haleluya. Kambe hi mhaka ku nsinya a wu koti ku tswala wu ri woxe, swi endla ku loko mihandzu yi tswariwa aka nsinya, lava nga ta fika va dya mihandzu swi nga endleka va dya mihandzu hi mhaka ku va khe aka rhavi, va nga vuli nchumu hi nsinya. A ni nte vanhu va swi kota ku va nga vulavuli nchumu hi nsinya mara va vulavula ngopfu hi ndzhuti, swi vula ku va langutele yini i ndzhuti. So last week a hi karhi hi kombisa sweswo ku ri
hina hi varisi hi mhaka ku murisi lonene a nga rito a nga Yesu Kreste a nga moya lowo kwetsima i le mahlweni. Tanihi murisi lonene hina hi ta hi le ndzhaku. Swi vula ku ri hina hi kota ku vona hi mhaka ku ri hi le ndzhaka layiti. Loko mo va mi khome layiti hi ndlela leyi swi vula ku ri a hi n'wina mi vonaka, n'wina mi vona hi mhaka ku mi khome layiti. Se loko mi karhi mi landzelela layiti la sayida ku ri n'wina mi lava ku mi ri yisa kwihi layiti, mara loko ro timeka swi vula ku a mi nga ha voni nchumu. Se lava ta ku hi le ndzhaka n'wina va landzelela n'wina hi mhaka ku mina layiti. Ni nyike xikombiso ni ku loko mo va mi khe mi koka movha lowu ka wu nga layiteki navusiku wu kota ku famba hi mhaka ku na layiti ra movha lowu wa n'wina wu nga emahlweni. Se luya a nge vuli ku ri hi yena a vonaka, i vona hi mhaka ku ku na loyi a nga rhanga mahlweni. So aka Yesu Kreste hi ta tshama hi ri tinyimpfu, hi ta tshama hi ri marhavi. Haleluya. Tanihi swin'wana yin'wana Bibele Yesu Kreste a ku ri no mi nga vuli munhu wa misava mi ku tatana hi mhaka ku ye a tele moya. So i la ku hlamuseta yini Yesu Kreste, i ri ni ta mi dyondzisa hi swa laha misaveni leswaku mi ta kota ku twisisa swa le tilweni. Swi vula ku ri Abraham, ni te Abraham i nsinya ku fana swi vula ku loko yi ku Abraham, Isaac and Jacob, nsinya i mani? So nsinya i Abraham. So a ximoyeni swi vula ku ri Xikwembu hi xona xi nga tswala moya, xi nga endla kumbe a nge xi nga tumbuluxa moya kumbe xi nga endla moya a hi swi vekiseni sweswo Genesis chapter 1 verse 27. So leswi vulaka leswaku ri xi fike xi byala mbewu ya xoho ku nga va ku ri ka mani aka Adam. So swi vula ku hi xona mani nsinya, moya wa hina hi wona yini nsinya. Haleluya. Se moya leyi nga tswariwa kusuka la ka Genesis verse mimoya leyi nga fika yi tswariwa moni swi nyika hi 5 minutes. Mimoya leyi nga fika yi tswariwa andaka Genesis chapter 1:27 swi vula ku yi huma la aka nsinya. Hi swi prove njhani? Hi te hi swi prove hi mani hi mani Eva. Loko Xikwembu xi chele moya as nsinya xi byale mbewu leyi nga ta fika yi endla nsinya aka Adam. Bibele yi fika yi kombisa ku loko ku endliwa kokwani Eva a hi twangi ku Xikwembu xi tlhe xi chela moya wun'wanyani aka vona mara va ve na vutomi hi mhaka moya lowu a wu ri nsinya. Se aka vo branch swi vula ku na vana va koho ku ta va ku ri branch. Haleluya. Tanihi why ni ku mina loko papa va ri koho a ni koti ku vula ni ku mina ni nga swi veka njhani, mina ni nsinya hi mhaka ku ni na vana va mi i marhavi. Nsinya i mani? I papa. Na vo papa va nge vuli ku i nsinya hi mhaka ku hi fanele hi tlhelela ndzhaku aka xivongo xa ka Maluleke hi koho hi nga ta kuma yini nsinya, hi ta kuma first seeds. Haleluya. So vamakwerhu hi yisa amahlweni dyondzo ya hina. Why a hi fanele hi tisa dyondzo liya eminkarhini leyi nga hundza? Vanhu va fike va lava ku khensameriwa namuntlha tikerekeni. Vanhu va fike va ku vona hi vona the spiritual fathers. Vanhu va fike va ku hi vona va hi katekisaku, hi vona va hi nyikaka swilo hinkwaswo. Yes hi vula swona. A yi ri khensamela manana na tatana, yi ri xixima tatana na mana wa wena, because laha ndzeni ka tatana na manana ku na nsinya lowu ku nga moya ku nga Xikwembu. Mara loko hi swi vulavula hi ri enyameni, yes ngati ya ku sungula ya ka Maluleke hi yoho yi nga ta va yi ri yini, yi ri nsinya. Se loko ku akerekeni ku na Maluleke, ku na Baloyi, ku na Mathebula, ku na Chauke, ku na Hlungwane, ku na everything. Swi vula ku ngati ya ka Hlungwane yi nge swi koti ku va yi ri yini, ku va yoho nhloko, unless maybe hi rana hi tihosi hi ndlela yaleyo hi ta fika aka swona. Yes loko hi rana hi fuma hi tihosi wa ka Maluleke wa ka mani hosi yi ta ku fuma, mara a hi ntiyiso, because mina ni na xivongo xa ka mina, Mathebula ina xivongo ene hi le ndzeni ka kereke. So hi mhaka ku hi le ndzeni ka kereke vanhu lava nga ndzeni ka kereke a ku fanele ku va vanhu lava nga tswariwa ra vumbirhi. Loko munhu a tswariwa hi ra vumbirhi swi vula ku i tswariwa hi rito ku nga moya lowu kwetsini.
Haleluya. I tswala hi mani? Hi Xikwembu xi nga rito, hi Xikwembu xi nga moya. So se loko swi vula ku loko hi tswariwa ra vumbirhi hi karhi hi tswariwa hi rito, a swi nge koteki ku ri mina ni ku ni wa ka Mathebula, mina ni wa ka Maluleke, mina ni wa ka Baloyi. Why? Hi mhaka ku hi na hosi yin'we leyi yi nga fika yi endla moya hi xifaniso xa yona, like Father like Son, Genesis chapter 1 verse 27. Swi vula ku Xikwembu xi fike xi tswala moya lowu fanaka na xona. Wu tswariwa njhani moya lowu aka hina? Hi rito. Swi vula ku loko hi twa rito hi pfumela aka rito, swi endla ku moya wa Xikwembu wu tshama aka hina. Na loko se hi ta tika, a hi nga ta tika moya lowu kwetsima, hi ta tika yini? Rito. So sorry to say, hi ta tswala rito, hi tika moya lowu kwetsima, ku nga ri hi ku rhandza ka ntumbuluko, ni vulavula hi ku tswariwa ra vumbirhi, ku nga ri ku rhandza hi ntumbuluko, ku nga ri ku rhandza hi swa misava, mara hi tswariwa yini? Hi rito. Loko hi tswariwa hi rito, swi vula ku hi tike yini? Hi tike rito ku nga moya. Therefore hi ta fanele hi endla yini? Hi ya tswala rito. Swi fanele ku va ku na ngati, a hi nge va ku ti-blood brothers, kumbe swi vula ku Maluleke va fike va endla yini? Ku ve ngati, a va ha tswali ngati, va tswala se ku ri munhu. Swi vula ku va fike va byala mbewu, va byale xifaki. Loko se va byale ndoho ya vele, loko ya huma leyi va yi ri xihlahla, yi va yi ri na yini? Na xifaki. So loko munhu a tswariwa ra vumbirhi, i tswariwa yini? Ku ri ku byariwa moya lowu kwetsima aka yena, ku nga ri hi ku navela ka mani? Ka n'wanuna kumbe wasati. I ta tswala yini? Rito leri a nga pfumela kwini? Aka rona. Okay, a swi tshike sweswo. Mara hi la ku ya vuya laha ka ku lonkulu i mani? So hi topic ya hina ya namuntlha. Xikwembu xi mpfune, Xikwembu xi mi endla hi tintswalo. So na mi amukela nakambe topic ya hina ya namuntlha liya a ni hlamuseta yo, a ndlela ku mi kota ku catch up ku hi ya kwihi. Ku ri loyi loko hi pfumela aka Yesu Kreste, remember xi rhandze misava hinkwayo. A xi rhandzangi muprista, a xi rhandzangi mufarisi, a xi rhandzangi mujuda, xi rhandze misava hinkwayo hi ku angarhela. Swi vula ku xi rhandze misava hinkwayo. Loko Yesu Kreste aka dyondzisa hi muhaxi, i kombisa ku rito ra Xikwembu ri haxiwile, rirhandzu ri haxiwile. Ku va ka hina ku hi pfumela ku ri teka, kumbe roho ri hi teka. A ni aka Yesu Kreste hi nga n'wi teka as a ta va hosi ni muponisi wa hina, kumbe yena a hi teka ku fana na vanhwanyana lava va 10. Why a hi teka hi tlha hi n'wi teka? I ku aka Kreste a ku na n'wanuna, a ku na n'wansati, ha tekana. Mara i ku rito ri haxiwile. Haleluya. Swi le ka hina ku ri ha ri amukela kumbe a hi ri amukeli. John 3:16. Hi pfumela aka n'wana leswaku hi ta va na vutomi lebyi nga heriki. Swi vula ku already se n'wana i vulavurile, ko lava hina hi fika hi pfumela. Loko se hi pfumela, i ta hi tikisa yini? Moya lowu kwetsima. Hi ta tlhela hi tswala yini? Hi ya tswala rito. That is why ni ku like Father like Son. So Xikwembu xi endle yini? Xi endle munhu hi xifaniso xa xona. Swi vula ku xi endle yini? Xifaniso xa xona. I mani Xikwembu? I moya. So xi endle moya hi xifaniso xa xona. I mani Xikwembu? I rito. Swi vula ku Xikwembu xi endle rito hi xifaniso xa xona. Hi ku rito a ri ri Xikwembu, rito a ri ri na Xikwembu, rito a ri ri Xikwembu na le ku sunguleni. Okay, a hi ngheneni aka dyondzo ya hina, as ni apologize ku ri late. Loko swo koteka 20 minutes leyi nga sala hi va hetile. So xivutiso kumbe nhlokomhaka ya hina i ku lonkulu i mani? Loko ku Maluleke we wa ala ku ri Yesu Kreste i ri hi nga vuli munhu wa la misaveni ku tatana, hi mhaka ku tatana hi loyi a nga endla moya. Ala ku vula yini Yesu Kreste? Ala ku vula ku vanhu va fika va lava ku khinsamela ndzhuti, kumbe vanhu nte loko vanhu va byala xihlahla kumbe va byala nsinya, ti-reason ta voho ti hambanile. Ni kombisa hi ku loko mina ni fika ni byala mengu, swi nga endleka ni byala mengu ku ni lava ndzhuti. Mani Bishop va ku hano byala ni mimengu hi mhaka ku va lava ku dya timengu, mara mengu wa ku ni byala mengu lowuya hi mhaka ku ni lava ndzhuti. Se loko Xikwembu xi endla munhu hi xifaniso xa xona, Genesis 1 verse 27, swi vula ku ri xi endle xiviri, because loko munhu o ka a nga ri na moya swi vula ku i file.
se xi endle xiviri loko xi ya aka Geneza mi ta tsundzuka ku xi tumbuluxa swilo from nothing. Loko xi ya aka Geneza chapter 2 verse ya ka 7 xi endla ntshuri. So vanhu va fike va endla yini, va languta ntshuri ku tlula yini moya. Hi swi prove kwihi swilo leswi? Loko hi fika aka Geneza chapter 3 laha vanhu va nga fika va dyoha kona. Loko va fike va dya murhi lowu ya Xikwembu xi ngete va nga dyi, the first thing lexi va nga xi endla i ku va fike va vona ku a va mbalanga. Ivi va endla yini? Va tsutsuma va kumbe okay, Adamu a tsutsuma a tumbela, a lava ku endla yini? Ku tumbeta nyama, a nga ha vuli nchumu hi moya. So vanhu va rhandze yini? Va rhandze nte Exodus 20. Hina loko hi pfumela hi va born again, swi vula ku hi mhaka ku i alpha. Hi fane hi suka aka verse 12 hi ya kwini aka verse loko ni nga hoxisi verse 3. Why? Eku verse 3 yi angarhela verse 12. Loko va ku xi angarheriwa xi laha ndzeni. Hi sweswo swi ngete loko hi pasa milawu leyimbirhi hi pase 10. Swi fana na ku n'wina mi pase matric hi 50%. N'wana lowu va sweswiwani va pasa maybe 30%. Hinkwenu mi pase matric, loko va ku submitiwa matric mi submita swilo swo fana. Okay, a swi tshikeni a ni hundza hi kona. Mara lonkulu i mani? Aka nyama na moya lonkulu i mani? Hallelujah. Aka ndzhuti na xihlahla lonkulu i mani? Hallelujah. Aka murisi na nyimpfu lonkulu i mani? Okay, a hi yini ni ya hlaya. So hi ta kuma buku ya hina ya Xikwembu aka Luka chapter 22. Hi ta sungula aka verse 4. A hi tsipeni. Papa Xikwembu xa tintswalo moya loko ku tsima ile rito ri lava ku ya hlayiwa. Ni pfune hosi ya matimba ku ya ri dyondzisa. Ni kotise Filipi ku ya ri hlamusela. Hi vito ra matimba, vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Vulavula hosi, vulavula hi nomu wa mina. Eka Mintirho chapter 2 verse 17 i tshembisile leswaku i ta chela moya aka vaxinuna ni le ka vaxisati, ni le ka mina hosi. Wu chele ku ya humesa swihundla swa rito. Hi ta hi dyondzisa hi swa laha misaveni leswaku hi ta kota ku twisisa swa le tilweni. Ni pfune hosi, vito ra matimba ra Yesu, amen. Mamukoro a hi to hlaya because a ni lava ku ni tsutsuma swinene. So yi ri Bibele ya Xikwembu, kutani ku kanetana ku va kona exikarhi ka vona, ku tiva la ringanisiwaka lonkulu. So mi ta tsundzuka Bibele leyi ni yi hlayaku hi leya ya Xitsonga lexiya xin'wanyana xi pfaku xi ni bayisa nyana. So mi nga vileli loko ni karhi ni nga ngamela ku hlaya, ni ta ringeta ku interpreta back aka liya yin'wanyana ya Tsonga 89. So swi vula ku vanhu lava a va karhi va kanetana ku lonkulu i mani, because va tiva ku mprista ku na mprista lonkulu, ku na vakulukumba va tiko. So na Yesu Kreste loyi wata ri mina na tatana we are one. Se va confused kahle ku endleka yini kwalawa. Because Yesu Kreste mi ta tsundzuka ku anga ni nga veka a ku nga ri ku navela ka Yosefa na Maria, i wa moya. Yesu Kreste i wa moya. So Yesu Kreste loko a ta a base ngopfu ka yini aka moya, mara aku a ni nga susi xihikwani kumbe xirhatwani a nawini, because now u landza yini, wu avanyisa nyama. So ye itele moya loyi a avanyisaka moya. That's why minkarhi n'wana kasi mi chavela yini lava va xanisaka nyama, mi tshika ku chava loyi a dlayaku moya. Se va sungula ku kanakana vakulukumba lava ku hey kasi kahle lonkulu i mani. Mara mhaka a ku ri ku Petro na ye a lava ku va lonkulukumba hiko ku loko Yesu Kreste a famba i ta sala andla yini a va lonkulukumba. Yiri eve Yesu Kreste aku kambe aku ka vona Yesu Kreste, tihosi ta matiko ta mafuma, kutani lava va fumaka hi matimba va vuriwa vakatekisi va vona. So mi ta tsundzuka ku mhaka leyi yi fike yi bayizisa na Heroda, ni ta ku mi swi khoma kahle.
mhaka leyi fike loko va ku tswariwe hosi a Bethlehem wa Yudeya. Herod a swi hleketa ku Yesu Kreste i la ku n'wi tekela tiko, kasi Yesu Kreste a nga telangi ku ta fuma swona, a tele ku ta fuma mimoya ya hina. Wena i ri hosi whatsoever ni nge vuli tihosi ta van'wana va fuma yini va fuma nyama ya hina, swi vula ku i swakudya swikulu swa le masin'wini kumbe hina whatsoever, mara a va swi koti ku ndla ku fuma moya, ku katsa na vona a va swi koti ku fuma moya wa vona. Maybe next week hi ta vulavula hi rapture, so hi ta kombisa rapture yi le nyameni ya ku moya na nyama swi hambana njhani, then hi ta kota ku relate aka rapture leyi yi nga tricky nyana, but a swi na mhaka, sweswo swi ta va swa siku rin'wana. So Yesu Kreste ri no tihosi ti mi fuma kwini hi matimba kwala emisaveni. So leswi vulaka loko hosi yo fika yi mi avanyisa n'we, yi ngo fika loko va ku ma dlayiwa swi vula ku i timhaka ta majericha, mara xivutiso i ku ri moya lowu nyikaka nyama vutomi wu ya kwihi? Because hi te Vakorinto wa ku sungula chapter 15 verse 45 ku na Adamu wa ku sungula, ku na Adamu wa vumbirhi. So Adamu wa vumbirhi i nyika moya vutomi, mara a hi yeleni mahlweni. Se va phikizana ku okay, so i mani loyi a nga ta va i mani lonkulukumba, kambe swi nga tshuki swi va tano eka n'wina, kambe lonkulu exikarhi ka n'wina a kotise lontsongo, kutani la fumaka a kotise la tirhelaka. So ni na xikipa xin'wanyana xa ku hanana eku nyika, la nhlaneni wa xoho xi tsariwe ku n'wana wa munhu a nga telangi ku ta tirheriwa kambe i tele ku ta tirhela. Maybe ni yi khoma la, muni yi khoma la ni ta swi angarhela xikan'we, twanana. So yi ri Bible ya Xikwembu, kambe swi nga tshuki swi va tano eka n'wina, kambe lonkulu exikarhi ka n'wina a kotise lontsongo, kutani la a fumaka a kotise la tirhelaka. Ni ta swisa aka Xikwembu na hina hi la ku ya dipa nyana, hikuva lonkulu i mani? Hi xivutiso xa topic ya hina. Xana hi laha a tshameke etafuleni kumbe hi laha a tirhelaka kona xana? A hi laha a tshameke etafuleni xana? Kambe mina ndzi le xikarhi ka n'wina ku kota la tirhelaka. Okay, muni yi teka kusuka la. Leya yin'wanyana Bibele yi kombisa wa vutisa Yesu Kreste, maybe na n'we mi nga hlamula loko a sokoteka ku hi tsala, kumbe loko a hi hina a hi ta n'wana ta kha hlamula. Lonkulu hi wini ka loyi a nga tshama atafuleni na loyi a phameriwaku? Yesu Kreste i ri na swi tiva ku n'wina mi ta ku hi loyi a phameriwaku because i hosi, mara hi Yesu Kreste a ku mina ni ri hi loyi a nikaka loyi a nga tshama tafuleni vutomi. So lonkulu i mani? I Xikwembu lexi nikaka mina na n'wina vutomi, mara hina mutswari wa hina a nga swi koti ku hi nyika vutomi. Va nga khongela, va nga hi tlhavela swilo swa ku va hi tlhavela, va hi nyika swiwachi, va hi nyika anointing, mara loyi a tivaka vutomi bya hina i Xikwembu. So hi wihi lonkulu? Hi loyi a nyika, because loko munhu a phamela i nyika hosi ya yena swakudya hi ku a nga fa hi ndlala. Se loyi a tirhelaku i le ku fideni ka mani? Ka hosi, i nyika hosi vutomi, mara hina hi ri loyi a nga nkulukumba i hosi, vula swona Ndavezitha. So a hi vuli nchumu hi lava va tirhelaku hosi, a hi vuli nchumu hi vanhu lava va humesaku ti 2 rand kumbe mali ya piki or mali ya swo karhi lava va nyikaku hosi, a hi vuli nchumu hi vona. Haleluya. So i ri Yesu Kreste loyi a lava ku va lonkulukumba, hi loyi a nga endla ku yini? Last week a hi kombisa hi ku Yesu Kreste i va hlambisa milenge, i ri ma swi twisisa leswi ni mi endlelaka swona na? Ma swi twisisa why ni mi hlambisa milenge na? I ku mi ri hi mina hosi tlhelo mfundhisi, mi vula swona,
mara twanani mhaka ya ku tsakisa mina ni hlambisa n'wina milenge swi vula ku na titsongahata hi n'we a mi fanele mi hlambisa mina milenge mi ndla na red carpet mi ndla ku ni famba a henhla kumbe a henhla ka ximbhongolwana se na chika aka ximbhongolwana mi nga ha hoxeteli swilo a henhla mina this time around mi nga ta hlambisa milenge yaleyo so loyi a lavaka ku va lonkulukumba hi loyi a titsongahataka ene ku titsongahata vamakwerhu a hi ku korhamisa nhloko so Judas a ta hi kiss yinene a khisa loko ya xisa lexi rhandza Yesu Kreste hi ndlela yin'wanyana ya ku chavisa swinene no that is why ka yin'wana bibele loko va kha va vulavula na Petro i ri Petro la ya ka kona ta famba na wena ni nga niketa vutomi bya mina hikwalaho ka wena i ri no enkulukumba la ni ya ka ko a ku tivi ene na swi tiva ku i nge ni landzi i ri no swi nge endleki ni ta famba na wena ni ya na wena a ku loko nkuku nge se ri nga kanharhu i ta ni landzula wena a la ku vula yini Yesu Kreste a hi swi koti ku ha ri na swilo endzeni ka hina eve hi ku hi ta landza Kreste because rirhandzu leri a fane a ri komba is either a nga kombi Yesu Kreste hi ku a fela swidyoho swa Yesu Kreste mara ku fika ku yimelela Yesu Kreste ku no n'wi rivaleleni no kombela n'wi rivalele ku vula sweswo ntsena phela minkarhi yin'wana swilo swintsongo leswi swi hi tsandzekisaka ku hi va vafundhisi va ku hetiseka ku vula ntsena a nge munhu maybe i vavise un'wanyana kumbe in bili mina ku vula ku n'wi rivaleli na ku rivalela mpfhuka u nga swi tivi leswi a wu swi endla a hi swi koti mara hi ku hi vafundhisi mara yi ri Bibele ya Xikwembu loyi a lavaka ku va lonkulukumba a kotise n'wana loyi a lavaka ku va lonkulukumba a tirheli swi vula ku loko hina hi pfuka nampundzu hi ya hi ya tirhela vana va hina aka vana va hina hi lavakulukumba papa swi vula ku halo a nga tlula ku papa yena hi mhaka ku papa i veka swakudya atafuleni se i ku hi tirhela ku hi ta kota ku ndla yini so Yesu Kreste loko a ta i ri lo n'wana wa munhu a nga telangi ku ta tirheriwa mara hi yena hosi i la ku vula yini Yesu Kreste i la ku vula ku loko loko hina hi khongela ha titsongahata swo tata wa hina la nga matilweni vito ra wena ri hlawuleka so ha titsongahata loko hina hi titsongahata swi vula ku immediately na hi titsongahata ku kula Xikwembu eve loko hi fika hi ku hi nyike swakudya swa siku rin'wana na rin'wana hi mhaka ku hi titsongahatile Xikwembu xi hundzuka nandza xi hundzuka mitirheli xi hi nyika swakudya swa siku rin'wana na rin'wana se loko xi hi nyika swakudya swa siku rin'wana na rin'wanyana xi hi nyika hi mhaka ku hina hi titsongahatile xona xi kula loko xona xi kula se xi fika xi ku no hi mhaka ku se ni nkulukumba I have to provide so hi leswi Yesu Kreste a la ku kombisa swona ku loko hina hi titsongahata luya a ka nga tshamanga tafuleni a titsongahata a tisa swakudya a swi veka ehenhla ka tafula a henhla ka hosi ya tlakuka ene loko yi heta ku dya hi ku ya tlakuka yi fane yi complimenta loyi a nga tisa swakudya swi vula ku yendla yini ya n'wi tlakusa se munhu loyi a nga ta fika ku ri hi mina a spiritual father i vula swo a hi problem mara swi vula ku ye i fika andla yini a nga ha vuli nchumu hi loyi a nga a spiritual father ku nga Xikwembu lexi nga kaya matilweni ene a nga vula sweswo ku yes I'm a leader kumbe yes I'm a spiritual father hi mhaka ku a father spiritual father ila mahlweni n'wina mi ta ku hi le ndzhaka mina mi kota ku vona spiritual father hi mhaka mina mara Yesu Kreste a fika ku no a nga kona loyi a nga yaka ka tatana loko ku nga ri ha mina hi mina ndlela vutomi na ntiyiso se swi vula ku ila ku vula yini Yesu Kreste loko hi pfumela aka yena hinkwenu hi hundzuka vana it just there over first born over mativula ya hinkwaswo hina hi vana va Xikwembu kusuka aka Yesu Kreste ku ya ehansi phela swilo leswi nga fika swi ndla ku Juda a fika a va na hansa hi mhaka first born i rhuvile
mara Juda ye twa ku yena ku Juda hi mhaka ku Juda i fika a nga lavi ku va a hansi ka nsinya ku nga Jacob, ene Jacob a kha vula ku mina ni papa wa mina i Abraham, Isaac and Jacob, mara Juda i fika ku vakulukumba hi nga ka hi nga rhangeli hi Josepha ni mina I will take nta teka phati ya papa la monisika, mara la kombisa ku ti kurisa ku fika ku va na madzolonga hambi ku ri kerekeni or mindyangwini or like mina nga ri kotse ni na vasesi leswi va nga ku rhaneni ka kereke le kaya, se mhaka ku ni tivanyana tivhese nyana ni fika ni lava ku kula no ni fanele ni va lontsongo vo va ta ni tlakusa. So loko fika i va lontsongo swakudya swi tsaka swakudya swi tsaka siku rin'wana swi to tlela swi lorha swi ku halo Xikwembu xi vulavurile ivi swi endla swi swa right. So mara yi ri Bibele ya Xikwembu hikuva lonkulu i mani, xana hi laha a tshamaka etafuleni kumbe hi laha a tirhelaka van'wana xana na? Mo hi heta mhaka leyiwani so vamakwerhu a hi heteni Luka 18, Matthew 18 or Luka 18 ko va ku a ni hi te tidyondzo letiwani a swi nge koteki ku a ti kona kerekeni tarisiwa minkarhi yin'wana ngo tshuka i holova na vanhu vo i ngo tshuka i holova na vanhu but naswona Yesu a va byela xifaniso ku kombisa leswaku vanhu va fanele ku khongela hi nkarhi hinkwawo va nga tshuki for sure Luka mani kasi na ni khomileni for sweswo ni lava yi fambe vhesi leyi ya ku loko mi yi tiva bangalani maybe mi nga ni tsundzuxa yona, yi vulavula hi ku loyi a lava ku nghena emfumweni wa matilo i fane a titsongahata ku fana na n'wana. Luka 18 because Luka 18 hi liya ya loko Yesu Kreste a katekisa vana or Matewu, maybe Matewu 24 na ha swi tivi ni khomeleni vamakwerhu yi fambile vhesi liya ni yi lava laha ka Matewu just that ani prepare swilo swo ta a ni na xiphephana a na xiphephana va nga va ri mali ka swo i nga tsali xiphephana swi laha nhlokweni swo tala, swi laha nhlokweni swo tala se swa xiphephana a swi koti but ante ku mana a nga yi khoma buku leyi ni vulavulaka hi enkarhini wolowo vadyondzisiwa va ta ya hi leyiwani for sure i Matewu 18 enkarhini wolowo vadyondzisiwa va ta eka Yesu va ku ka yena lonkulu emfun'wini wa Xikwembu i mani? Haleluya. Maybe van'wana va nga va kha va vutisa ku mfundhisi wa mina hi lonkulu no o va a leader i leader hi ndlela leyiwani loko ku Yesu Kreste i rhange emahlweni ku nga rito swi vula ku Bibele loko ku yi rhange emahlweni mfundhisi kumbe bishop like mina nga bishop swi vula ku Yesu Kreste hi loyi a nga rito meni lawa vana va kereke va landzaka naswona se hinkwenu hi landzelela yini tariswante siku rin'wana ta teka video ya tinyimpfu mi vona ku tinyimpfu ti fambisa ku yini hambi ku rhange leyikulu ku rhange leyitsongo ta landzelelana so at overtake tinyimpfu na loko ti dya ti yisa tinhloko a ndhawu yin'we so va vutisa ku okay loko ku na lonkulu because mhaka hi leyi wa vuka daswa ni la ku hi vulavula ngopfu mhaka leyi ya ku lonkulu i mani loko ku Xikwembu xi fike xi endla tilo na misava moya wa xoho a wu ri koho wu karhi wu hungahunga. Remember a xi za xi endla munhu a xi za xi endla na xifaniso xa ku fana na xona so ene mi ta fika mi tsundzuka ku loko still loko xi fika xi chela kwalaha ka ku Xikwembu xi endle tilo na misava hi laha vanhu a hi fane hi dyondza hi masungulo ku loko hina hi amukela rito ra Xikwembu swilo leswiya swi nga endleka laha aka
aka geneza hi leswi endlaka aka hina swi vula ku i dedi loyi a va ku a kha a hefemula aka jika ka diza aka a jika halaya a nga ri na mhaka a nga maso i le ku fambeni ku fana na vana va Israel lava a va hangalakile ku fana na marhambu hayi ku a va fili a va ka va nga ri na murhi lowu nyikaka vutomi murhi lowu wu va luzekele kwihi loko Adam a ta sungula ku lava ku hlayisa yini nyama ya yena a nga ha vuli nchumu hi moya va ku no a hi n'wi sume se na ntangeni because a nga ta za a ya dya murhi lowu ya wu nyikaka vutomi so loko vana va Israel va fika va pfumela aka Xikwembu va famba hi swona a va phutseriwa yini hi ndzilo na hi papa swi vula ku a va nyikiwa protection leyi nyikaka vutomi bya vona ku a ku na tlhari leri nga ta va khumba ku na va Israel va nga ta va khumba so a va ri na va phutseriwe hi yini hi murhi lowuya a wu sirheleriwile wu fika wu va phutsela ku va nga koti ku khumbiwa ku fana na mani na Job Satan a xi ta swi kota ku khumba leswi hinkwaswo mara moya lowuya a wu phutseriwile hi mani hi Xikwembu i nga khumba hinkwaswo mara nga khumbi moya so loko mina ni ri dedi ni karhi ni hefemula ni le ku fambeni mara ni hava murhi lowu nyikaka vutomi ni ya wu kuma njhani murhi lowu nyikaka vutomi ni fanele ni tlhelela kwini antangeni leswi swi nga tsandza Adam mese ni fanele ni kota ku pfumela aka Yesu Kreste ene hi pfumela aka leswi swo ka hi nga swi voneki swi vula ku a ko va rito Adam i le kwihi a nga voni nchumu mara loko sa sungula ku vona ku hambananga a sungula ku vona ku hambana so loko hi pfumela aka Yesu Kreste hi tlhelela kwini antangeni ya dya murhi lowu wu nyikaka vutomi se swi vula ku loko mina ni karhi ni famba ni karhi ni jikajika ni karhi ni hefemula ku fana na loko Xikwembu xi endle tilo ni misava moya wo karhi wu hunga mara a ku ri hava yini ku vonakala so Yesu Kreste loko a ta aka hina rito aka hina ri va ku vonakala se swi vula yini leswiwa swi vula ku hina a hi voni hi vona hi mhaka ku ku na Kreste emahlweni that's why ku marhambu lama hangalakile a ma na direction ku a ma fanele va famba ku fana na tinyimpfu ma landzelelana haleluya so loko ku vonakala ku va kona ni te hi loko munhu a khome thochi mazo ni vona hi mhaka ku na thochi hina hi vona hi mhaka ku na bibele hina hi vona hi mhaka ku na rito ra Xikwembu that's why ku a ku na ku hambana va kona lavo ka va nga ngheni kereke mara va yi tiva ku bibele Yeremiya za ku va humelela vanhu lava vo ka va nga ngheni kereke mara mina ni ni fasta ka na risiku ni nga humeleli ive hi mhaka ku i vulavula ku fana na mufarisi a wu vulavuli ku fana na mulovisi wa tisola wa titsongahata i ri mina ni mudyohi lowun'wanyana wa ndlayini wa tikukumuxa i ri mina ni humesa vukhume a ni fani na lava vadyohi a ni yivi a ni uswi wa tikukumuxa mara loko loyi a nge mina ni mudyohi a nga kombisi na ku i dyohi mara mina ni mudyohi because hi dyoha hi tindlela ta ku hambana wa titsongahata hi ri Bibele ya Xikwembu Yesu Kreste i ri hi yena a nga ta tlhelela akaya a ri lonkulukumba ku titsongahata lonkulu i mani hi loyi a fanaka na n'wana why loyi a fanaka na n'wana nkarhi mungasi yo se nkarhi wo fambeni hi loyi a fanaka na n'wana mo ni mi yisa ka n'wana ku n'wana i munhu wa njhani loko mo ni kuma ni tlakule n'wana sweswi ivi mi tisa mavoko ivi ni chifta n'wana ni n'wi yisa tlhelo mo ni mi byela ku na loko mi nga ri kona or mina ni nga ri kona mi nga n'wi tlakuli n'wana luya because n'wana o programiwa leswi nga endla ku Yesu Kreste a nga va nga na xisandzu Yesu Kreste a ve loyi wa ripfumelo ku tlula na va Abraham a ku ri timhaka ta ku a endla leswi Xikwembu a xi vula ku a endla swona ntsena that's why mi vona a hi twangi ngopfu hi mahanyelo ma yena hi ku risa ka yena timbuti leswi a ku ri so a ku ri ku Xikwembu i Xikwembu xa ku rivalela a fane a ta rivalela i Xikwembu xa rirhandzu i fane a ta komba rirhandzu i Xikwembu lexi xi nga tatana kumbe nuna aka lava pfumalaka va tatana lava pfumalaka vavasati tinoni so Yesu Kreste a fane a ta phamela a ambexa i swilo leswi Xikwembu a xi ta fane xi swi endla mara Bibele yi kombisa ku vanhu a va fika va endla leswiya a swi endliwa kwini aka Noah
a va ti lavela swa vona, va cata, va hloma, va hlomisa, va nga ri na mhaka na ku a yini ni ya endla nga lava ku hi ta kota ku seva vutomi bya vanhu, va rivala hi bya vona. Loko Yesu Kreste a ta ala ku kombisa ku vaprista va endla ntsena leswi nawu wa Muxe wu vulaka swona. Van'wani va vula swona leswi nawu wu vulaka swona, mara va endli leswi nawu wu vulaka swona. A kombisa hi n'wansati luya wa ku oswa, hi mhaka ku ala ku kombisa ku hi vakulukumba nawu wo mi endla mbalo nkulukumba, mara muni mi byela ku ri loko mi ti kurisa Xikwembu xi ta mi tsongahata. Loyi a ti kurisaka wa tsongahatiwa. So hi mhaka ku nawu lowu a va fanele va wu tirhisa ku sungula, va kume manana loyi a ri ku osweni, nawu lowu a va fanele va wu tirhisa a ku sunguleni, a va fanele va te ku na mhamba ya ku rivalela swidyoho leswi ku nga Yesu Kreste a nga tela swona. Se instead ya ku va khanda mhani loyiwani, a va fanele va ku he mhani i na xona xiphongo or i na wona mbuti na, because a va nge se za va tiva hi ta Yesu Kreste ku Yesu Kreste wa rivalela. A va fanele va lo a wu na xona xiphongo na, a wu na yona nyimpfu, a wu na wona matuva na, hi ku rivalela swidyoho leswi hi nga kuma eka ri swi endla. Vona va ndla yini, va teka nawu lowu wa ku rivalela va veka tlhelo. That's why Yesu Kreste a ku rhandza na, that's why Yesu Kreste a ku rivalena na. Loko mi nga rivaleli na tatana nga ka mi rivaleli. Maswo se minkarhi yin'wanyani phela vanhu va hi khandla ku rukeni a hi hina hi nga va dyohela. Phela no hleketa ku loko ku loyi a oswile maybe a oswa na makhelwani or somebody, mara yini vaprista lavakulukumba va huma a kerekeni va tshika ku chumayela, va famba va lava maribye lamakulukumba, va ku hi lava ku endla leswi Muxe a nga helerisa swona, mara a va nga vuli ku vo va ri yini. So Yesu Kreste a ku swi a hi tirhiseni nawu walowo. Miri loko munhu a dyohile endla yini, wa khandziwa hi maribye. Loyi a nga na xidyoho, ma swi twa ni, a tirhisi ribye leriya, mara loko a ri na xidyoho the same ribye a ri tirhi aka yena. I avanyisa van'wani leswi we avanyisaka hi swona, yi ri va cukumeta maribye vakulukumba lava. Maswo se loko ku we I cukumeta ribye mhaka ku I dyohile, ku loko a wu nga dyohanga a wu ta khanda luya, tirhisa ribye rero ku ti khanda wexe. Mara lo nkulukumba I mani? I Major 1, I Bishop Daddy, I Archbishop, I Prophet what? Hi wihi lonkulu kahle kahle? Because hinkwenu ku hi pfumela aka Yesu Kreste, John 3:16, hi vitaniwa vana va Xikwembu. Why n'wana a lava ku va lonkulukumba? Swi loko ina yini, ina pride, ina yini, ina xikulelo. Xikwembu xa nyenya munhu loyi a ti kurisaka. Okay, a yini va ri lonkulu emfun'wini wa matilo I mani? Yesu a vitana n'wana a n'wi veka exikarhi ka vona a ku, ndza vurisa ndzi ri eka n'wina, loko mi nga hundzuki pride, loko mi nga hundzuki mi fana ni vana, mi nga ka mi nga ngheni emfun'wini wa matilo. Mi nga nghena ntsena emfun'wini wa ka Bungeni, mi nga nghena ntsena emfun'wini wa ka Xitachi, mara mi nga ka mi nga ngheni emfun'wini wa le matilweni. Hi ku ku na tatana loyi a nga wun'we, hina hinkwenu hi vana aka yena. Mara loko n'we mi lava ku va tatana, phela leswi nga endla ku Sathani xi cukumetiwa hi mhaka ku a xi lava ku ti endla Xikwembu. I tatana wun'we loyi a nga endla tilo na misava ni hinkwaswo leswi nga ka yona. Loko n'we mi fika mi ku you are a spiritual father, hi fanele hi vutisa ku which spiritual? Which spiritual? Because loko n'we mi ri tatana mi vula Xikwembu, why mina nga vuli ku tatana ni vula Xikwembu? Phela nte loko ku sweswo hi nga swi endla futhi swi ta tika nyana. Va ka Maluleke va nga swi endla sweswo va ku mina ni futhi hi nge swi entertain mhaka ku a hi le ka platform ya swona, mara hi ku ya hi ti-blood, ngati ya ka Mdaka a hi ngati ya ka Maluleke. Ku ngo va sweswo swa ku n'wana a hi wa wun'we. Masisa hi mhaka ku obviously va fanele va ta hi tshinya vhele va ku n'wana hi wa wun'we, therefore hi so va fanele va ta hi komba ndlela hi ku a fanele a kombiwa ndlela. Mara loko ku
Yesu Kreste a ri nyimpfu futhi Yesu Kreste i xinyimpfana swi vula ku hina na hambi ho twa hi nga ku hi ta va hi ri tinyimpfu ku fane ku va yehe as mativula ya swilo hinkwaswo a rhangaku mahlweni na hi ta hi le ndzhaku. Okay, ni heta hi ku vula mhaka leyiwa hikokwalaho un'wana na un'wana la titsongahataka ku kota n'wana loyi hi yena lonkulu emfun'wini wa matilo kambe un'wana na un'wana la amukelaka n'wana ku kotisa loyi hi vito ra mina u rhulela mina kambe un'wana na un'wana la khunguvanyisaka van'wani lavatsongo lava pfumalaka ka mina a swi nga ta va tano eka yena loko a nga boheleriwa ribye ra ku sila enhan'wini a hoxiwa exidziveni xa lwandle. Ni kombela koma ni fika kwalaho hi ta yisa emahlweni dyondzo leya hina lonkulu i mani. Haleluya. Ti tele tibuku leti ti hi kombisaka ku hi fane hi titsongahata swinene. Ku na swifaniso swa ku tala swinene swa Yesu Kreste leswi swo ka swi nga hlamuseteriwaku a nga swi hlamusetangi yena leswi vulaka leswaku ri i fane hina a hi nyika ku fana na Filipi loko munhu a tshamile a karhi a hlaya ndhuna ya Ethiopia ku laveka Filipi ku ya hlamuseta what is written. So aka page lera hina hi tele sweswo swa ku hlamuseta what is written. So hiyo mhaka mi vona tidyondzo ta kona ti hlwela nyana a hi tidyondzo ta xikolo a ku va ri ha ku tiva musi luya papa luwa wa Mbatli luya a nga na yona mali ya ku n'wi yisa university ya ku ya dyondza Bibele man. Hey Petro na Yohana va byi kuma ku hi vutlhari lebyi va nga a hi vutlhari bya xikolo vamakwerhu se kambe i vutlhari lebyi Xikwembu xi nge Filipi famba i nga vileli leswi nga ta fika swi vulavula leyi me ni ta chela marito enon'wini wa wena. So vamakwerhu dyondzo yaleyo Pastor Baloyi, when is the next time live? Hi Monday. Every Monday 6 o'clock namuntlha ni lo hlwela every Monday 6 o'clock a nghena loko no va ni tsandzekile then ni tala ku posta apology ni kombisa ku hi ta nghena rini and then unless maybe ku ri network mikoro yo tala ni hlupha hi network loko ni ri le ni tshama kona so swi no va kun'wanyana that's why mi vona swi ni olovela. So 6 o'clock every Monday PM hi va hi ri na live hi ndlela yaleyo every Monday. So nampundzu every Monday nampundzu maybe around 7 to 9 kwalaya hi va hi karhi hi hoxa audio ya le kerekeni video ya le kerekeni. So swi vula ku nampundzu loko mo cheka aka page lera rin'wanyana ra Pastor DD mi ta swi vona hi va hi karhi hi posta service ya le kerekeni. So Bishop DD live a kerekeni. So swi vula ku every Sunday unless maybe ni nga yangi kerekeni kumbe ku ri na swin'wanyana. So hi mhaka ku ni famba purpose ya mina ku ni fanele ni famba ka tikereke ta 20. So every Sunday swi vula ku na chumayela swi nge endleki ni nga chumayeli. So the whole year ta va every Sunday ni karhi ni chumayela unless maybe ni vhaka kerekeni leyi ku nga na ntirho lowu wu kongomaka swo karhi vhela swi nga endleka va ni nyika timinetse titsongo because loko va ni rhume maybe ntirho wa n'wana maybe va ta fika va ni nyika phisani nyana xitsongo mara loko ku ni vhaka va nga ndlangi nchumu va ni nyika service yoleyo. So every Monday before 10 ku nghena service ya le kerekeni 6 o'clock ku nghena live. So leswi hi nga ku swi chumayeleni swi ta ya aka YouTube because in live aka Facebook ni tshani va live na le ka TikTok simultaneous. So live hala loko mo nghena ka TikTok mi ta kuma ni ri koho kwale. So Xikwembu a xi hi pfuneni xi endla hi tintswalo. God bless ni mi rhandza swinene mara ni kombela ku khensa mo ni khensa ni nge mi hlayi hinkwenu ku swi tele ngopfu hala ka TikTok mi tele swinene loko no hlaya ni nga tlhela ni ya fixa half past food. So i ku khensa swinene ngala ya mona ndaka na khensa swinene mi sungule na mina Pastor Baloyi na khensa Sister Tonia na khensa
Matabaloyi na khensa loko no la ku mihlaya mpela swi nge inani Simon na khensa Makutu na khensa Magezi Jerry na khensa Makhumalo ngiyabonga Ngobeba na khensa Foster na khensa Rila na khensa Zwi na khensa no Nkulukumba na khensa Thulan Silence na khensa Khongi na khensa swinene Almighty na khensa Almighty wa ka hina loyi and then na khensa swinene Jace na khensa Tsaki na khensa Amukelani na khensa Mr. Roofing na khensa Roofering swona na yes na khensa swinene phela so xikomba xi hi pfuneni a hi tsipeni papa xikwembu xa tintswalo moya lowu kwetsima hi wena masungulo hi wena mahetelelo hi ku rhambile ekusunguleni hi ku vonile karhi i tirha in between na sweswi xikwembu xa tintswalo ha ku rhamba hosi ya matimba i ku khensa ni khensa vanhu hinkwavo lava i va rhumeke ku ta dya rito leri humaka enon'wini wa xikwembu papa xikwembu xa tintswalo va dyile swe le nyameni kambe a swi pfuni nchumu hikuva hinkwaswo swi ya exiyindlwanini kambe ku na rito leri Maria a karhi a ri dya leri ri khunguvanyisaka vanhu vo tala hi twa marita a khunguvanyeka ku we hosi n'wi tshikela yini Maria a tshama na wena a ku yingisela Yesu Kreste a ku endla swona hikuva i dya rito leri nikaka moya wa yena vutomi xikwembu xa tintswalo va dyile vana va wena va nga dyi namuntlha ntsena a va dyi mindzuku na mindlwani na hi laha ku nga heriki baba xikwembu xa tintswalo na khongela ni ri famba ya tatisa lava nga tekaka mali ya ku xava tidata famba ya tatisa eka nkarhi wa vona ha khensa hosi ya matimba swi nga olovi ku ri na va mbango na va generation kambe va ku no hi lava ku ya twa rito leri humaka n'wini wa xikwembu ni pfuni xikwembu na vona va nyike matimba ya ku ni khongelela leswaku ni nga heli matimba hikuva vana lava koho lava va nge hi ta vona swi ta helela kwini lava va nge a tlheleli le emasunguleni a vumunyameni kambe xikwembu ni pfuni i va nyika matimba na vona ku ya ni khongelela namuntlha na mundzuku ni laha ku nga heriki amen ana khensa vamakwerhu na khensa xikwembu xi mi endleni tintswalo God bless mu yisa kahle hi ta tlhela hi hlangana Monday loko va na swin'wanyana vo Thursday to nghena mara ku ri ku xikwembu xi ta va xi vulavurile mara every Monday swi tshamisekile 6 o'clock na khensa